Gisonja magiki gitumukire session ya vorithi akanywa mbora ire gicikore bunge kia mbere North vuva wa family imwe kwa samakinyo matangizirirwa magutwara mwiri wa mwendo bwa ure maragwa akwire na njira inakiriya ai session iriyo magatariria muri wo Crispin Munene akwire vuva gutwara session iriyo ai mutharikire ni mwingi agikwirwa ni waite mutungi wa ngasi agirwa ni andu nyomba acio mamurivire nginya akue matonyo nyomba yo gutena kindu kia rutirwe ku nyomba naigua nyomba gutia rutirwa kindu na ngazi after kurivwa aretetwa guku nirio ngazi yonekire njirari ni ngimenya naki ati ngazi yoti kuigwa ya igwito vandu kana mundu tondu mundu no rivirwo na ndai na evidence ri maina ruo rwingi ni maugite wana thengia gukurwa mwendo wao atwarirwe aina ngurario njuku cia mwiri mavitha vorithi mamutwarire thibitari vuva wa mathaa 5 kuria anirirwe gukua vuva wa gukinyua outcomes na ukaripoti ya vandu na yandikitwe thaa 5 venderi arivirwe no kuria thibitari ndethira ati mwiri wakinyire thaa 11 Madama umonte mwiri wekaga atia guku ngiye tungivuriranira haki ya Crispin na tando omothe ni Crispin akua next time turamenya no na ngiye tungivuriranira hiyo haki nginya mwiso nginya kagia kavindare gaka gutire ripoti renganiretwo ni mavitha vorithi igi ule Crispin Munene akwire turenda tue kivoto kia brother kioneke turenda tututetu nginya kivoto gikinyereke turenda haki ya muraia andu to muri tutikuzika andu matianyite ni gutura twarigeria na akora muthigari no kwenda wega uju andikire ombi auke tuthomere ombi andikira cigana na nuri ko watangire mwana kiojo niguo mwana kiojo ojuma mutira mucugu gikuo kiu giakirigia kionekanite mweri umwe vuva wa andu arume aire gukua vendia mirurungano thokoria ciara gukirikana makwire kumana na ngurario cia rithathi Vandureva Inooro TV ni mwena wa Kanywa Mbora gicigo bunge kia mbere North County ya Embu ni Beta Dennis Fundi.